Reprezentacija Srbije trenirala je u Halmstadu prvi put u kompletnom sastavu. Timu se priključio i od ponedeljka najbolji svetski teniser Novak Đoković, koji će u petak izaći na teren. Za protivnika ima Ervina Eleskovića, momka koji potiče sa prostora bivše Jugoslavije. Jako talentovan igrač, ista smo generacija, odrasli smo igrajući na tim juniorskim turnirima, tako da eto, radujem se što ću igrati protiv njega, što ću imati priliku da vidim kako igra, pošto se nismo videli dugo godina. Pre njih dvojice na teren će Viktor Trojicki, koji sa Mikaelom Riderstedom otvara duel između Švedske i Srbije. Činjenica je da sam favorit u meču i da treba da pobedim, ali ući ću u meč 100% motivisano i skoncentrisano da odmah probam da završim meč. Nema nikakve sumnje ko je ovde favorit. Šveđani su svesni da bez svog najboljeg igrača Robina Soderlinga imaju minimalne šanse, ali se sportski nadaju da bi mogli da iznenade. Igramo sa braniocima titule koji u timu imaju najboljeg igrača na svetu trenutno, tako da će biti vrlo težak meč. Mi se međutim pripremamo na isti način, momci su spremni i ako se prilika ukaže, ja verujem da će je iskoristiti. Jedino što zabrinjava reprezentaciju Srbije u ovom trenutku je povreda Nenada Zimonjića, koji ima problem sa leđima, ali se svi nadaju da će to biti sanirano do subote kada on treba da izađe na teren. U Halmstad areni se očekuje lepa poseta, pre svega naših ljudi koji ovde žive, i oni će se sigurno svojski truditi da pruže podršku našem timu kako bi se plasirao u polufinale Davis Kupa. Iz Halmstada za RTS Miloš Krivokapić.